Second
إن هو إلا وحي
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زيغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك البنات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أخرجه في أعظم شمائله وجمع له جميع الفواصل والفضائل وفضله على الأبائل والأواخر وجعل سيدنا محمد وسيلة وسيلة صلى عليه الله وعلى آله وأصحابه من الهدى وآله بالتسبيح والاهتداء ورضي الله عن شيخنا جاني وعن كافة أهل الله وجرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sejarah jadi itu mengenai Rasulullah sahabat itu cakap sahabat mau dari itu sahabat dari sahabat itu zaman Allah yang mahu ia boleh ni Allah ia boleh ni Allah ya saya tinggal tanggal pun Senegal ne wayno jamaji ko tare na Allah ko jumane di jamaji en boyi garade di no kuji en boyi wale di jamaji ko jamma ni ya jamma min mahluj fa mu'min de la Allah ele so qadri sala jihadu Allah ko to ni o ya fa ala no jamma egar ita ta ko de ko kita jamma waktu diri baki aheli baki waktu diri di waktu aheli jatuh le wode ni Allah waktu dua monte mana waktu lala jadi ke Allah tan kalau nanti jadi biar tadi jadi insyaallah kerenyangi apa orang keren ya Allah kan tahu jadi orang jamma tahu kita Allah itu kudidi ya salam kita kan salam jaga Allah dari Allah yang wujud oh boy ini saya itu sampai orang mau, ikat demo, berkasih mau dengan dalam membelai, mereka, kalau kita mau edaran deh, kalau kamu edaran deh, kalau kita sudah berfort saya dah bahaya, ini sudah berfakam harga, baru muncul. Kalau alhamdulillah kita bisa masuk ini, lewat yang bersih, terjadi Allah yang berkuasa. Bagi kontrol kegalan orang yang berani. Kalau dia dapat bagi pun, mungkin kalau dia tampil itu, Allah jadi kamu nanti kamu anda kau bagi. Mungkin kalau dia tampil itu, Allah jadi kamu nanti itu future maju, jangan ada kontrak terlebih, orang yang kini anda kamu bagi. Seperti kalau ngari, orang dua yang ada ini pada dini, orang ngari dua ada kerja di dini. mau tahu cara orang Allah wala ni fala budda ko ma bakki yalla hen ko bakki sigiri ko woni ndara gaga ibada gaga de won ko Allah gaga mungu mo ko Islam gaga mo ko ndara no Allah wala ni nanya itte hore ma julna ma waktuji ma nangina ma almu ma barat ma tarabi ay gambe ma nasina ma almu ma nantina tuma kala kono dale goto ko dañe di pour welde yo Allah fadina mer ko ma ene yo di imam yo ene yo yo Allah fadina ko yo ju dal sala ko juto ko yo bay bi camera mo imam do yo di parce que ene fop ene ngende de zone yara jugudi lido para Allah wasu dinaro ene mais tañade galle jugudi mo ci no ñamra ni ki e haɓde affaire jammo ko ci min kima dalde mo taw dinna ko be nangi ala yo ju yo koy ju mo koy walde kala tan Allah da ko ju kala tan ka ko bawo ko bakana sallallahu alaihi wasallam ko yemi no re no foti ko yen ka ko ko ben haalde ngol ben tawi ngol wawa ta yatul suna ben tare men e pare jammo weltare men yiɗi jinnaɗo o kadi e oɗo jamma e sahaa jiɗe mo ko ɗon tan wonno mawɗen natirde e jamma o e yeminoɓe ceerno jinnaɓe men eɗen ñaagi Allah yo Allah ɗum ko juuti e
woni modiraaɗo o sen gaji ha yetti ɓuri famɗude e galle wonde yen ɗon min paramde ko taji ɗum tagi jagande so wije wala probléme ɗumen ɗum ɗo waɗi ɓe nawat celligol o dari waɗi ɓe nawat ɗum celligol o sukke koloni ha damal kalle ɗi paramde ko taji ɓuran sohlode ɗi paramde ko taji ɓuran sohlodede ɗiɗi ɓe nawa anno julɗa galle galle mon weɗi juuɗe comme kirsade guerɗode walla بلا تناهي يعني جلال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا حمد ويقول على ولكن من غير استنطاع ويهدي وعلى ربك إلى الإسلام من